Sang Prabu Januwijaya Kidewu nemangkin lan kurang aku nyadaya ini parinikan pupalikan penyerwayane kados manusia alite bajang menganti doan ning ragu dados manusia mau ring mayo pade nam kejang mayo kejang palsu yen jani meragu rare pasti ke mangendon terpukul kasa tadi baca pegawai nom dosari ya bajang duangan dosa sampun raris pailane kebajiwane drumne pitu drumni ada ane manting adosan ning iya sampun duwane di subane telah ke wanengani wanene drune makome wadune anu mayo selanturipun tuah ngorokan sing kau bawa subur magorde meraga lingsir kenginan sampun magena yen sampun paideran masuk laos nyaluk sanje sampun lingsir wenten punika widangan linggih sang sampun mradorde kewasedani reng pebinan kalan dakep yen sampun meragu lingsir punika wonten bagaimana ring pupu utawi paha pawinane yang kalau mertiu sampun medhakaban puniki musi sumi ulokane ya
Punapi malih kanca sang duaning sampun rawuh manut paederan kauripaning minutin redel utawi hukum alam ini nabi menggumandiane sandang yantos malih wanda kapademi duaning enten wenten langgeng dikiring jagat mayune yen alih punika ngantosan bajange ngantosan wedel utawi lingsir yen sampun lingsir pasti kerau panmayo lineni awinan nyo duaning kadiasa punika panegan kauripane punika dening Sang Prabu Janu Wijaya ngiring ngawit makin medap-dapan mutaki-taki makin buat laksana nyirwadian ni mepayuk mepuwayangan dados manusia kemercepade kebekelin raris antuk indah logika daya nalar daya ingat nalika makinan ning Sang Prabu usaha memparilaksana sane becik terus subuh karma rekene wasta kalan duaningan sane kebaos kalan take kalau mertiu kalau antake waktu kematian itu nih sarwa sane mawat bangor sane muat kekalahtakeun kedua sehananing pawakan duke sakit tuh kaneka urgen ane pinaku pamudining kalau ngerti ini